Hakapor baki MLA jungki parti baper kidang kiwin bah. Banyo bentalang hakashuki menteri mentaka samoy. Henry haka UDP ketika jingki uin kamdan satia. Ia kane tu da MLA ke UDP na kliriat uba kremen shela ubalapan pau baki MLA na ketika parti. Kihun kisuk ban ailat ya ki MLA bamenta. Bakin beteng hadu bakut jungkane ka samoy. Laban kedauhang ne ke UDP kalau don hadu hanyongut ki MLA ban nakine. Laingut kidon hakashuki menteri kadbau ba medba lengdo ubari presiden jongka parti udon hakashuki kum ulampang jongka yung dorbar tau ain kejela. Kiwai parti ngam tip hakanu ke nong rem ki exchange ya lese ke don da ki jing ya sengthu paramaki dan ki agreement ha po jong parti jong ngim don ke kum kata tem don ke jing ikini ru paramangi kata ke ke we besu tenat ba nalian jong kinu ki MLA ki barang de ki MLA bam de minister jong parti UDP kim ikini kata ke be tenat tengah se burom ikini ki pulok boro ba kidon kum kata ke mesem ban ya ailang ban ailat yangi ba ngin continue ya kini ke kam hoi ke UDP kala ai ngakat kini gelat ban long kum minister te kedai ke burom ke jing ai ke ba kraw ba yanga long ngam la shu ban siu keliang ya ke UDP so nalian jonga ngan lekat bala ban contribute ya ke single seat ke jonga sya ke parti UDP haga next election ru krang banging in one biang haga government ban ya don lang kumne hi haga government so kata kedai jing kwa jonga ban ngakit bo kirwiang ru ya ki kalik jonga ki ba de na ke parti UDP bangini treshitom bangin ya wan biang hau ar palai bar haga ju ko por ngin persang ban khot chu ki perlok ki ban ya don lang ban ngi khnang ba gani numbers jongi ngin namsa tangkat nei ngin dang plus shu ki numbers